بین زهرا، من به تو نگفته بودم که مثل همون گردن بند میخرم برای هنه ببین بگیرین این کمی بیا. خوب شد که مانند همون گردن بند گرفتم وگرنه محو می شدم. دانستم باور نمی کنی چک را نیز گرفتم. این همان چک. اوه بسیار قیمت بوده است. کمی قیمت. امیدوارم که اینش را نیز گم نمی کنی. کمی با دقت باش. مرا فریب نمیدی خیر نیزی؟ زهرا چرا دختری را که خانه‌دار میشوم فریب دهم؟ چرا این خیلی دیوانگی کنم؟ چیزی دیگری هم گرفتم از طلا فروش. چی گرفتی؟ باید سورپریز میکردم. ممنونم. زهرا با من خانه دار میشه؟ شناسنامه‌ای که در بالا ذکر درو سردارم بهار اصلیگل امشب برای خود چیپته فرمایش داده است و بورسا می رفته است. از ایستگاه 110 حرکت میکنند. تمام میتوانی روی. پگاه پیش از آنی که به اتوبوس شیند باید او را دستگیر کنم. هیچی از برای خدایا که از این دخترها را معقول کن شفا یابم و از خواب دهشتناک رها شوم وگرنه میرنجم اکنون. اکی کنون من برایتان دعا کردم انشالله شفا مییابید. انشالله. پیش در رای بخشش معقولم نشیده. چی خیلی انیا؟ این همی خیلی بخشش از شما خوشم ناومد. چی یاد ناومد؟ خوشم جایز نیست. چی؟ ستارم طوری ناومد جایز نیست. کنون خطا با دست میگه بشین که جناب هجری وقتی زیاد است که با شما شناس شدن میخواستم. شما همان معزینه نیستید که زیباسانمی ترکیه رو رد کردید. بله من همونم. شما با این زیباگیتون همه رو رد کرده میتوانید. چی گپ است اینجا؟ هجری تو این کار رو چی خیل به من روا دیدی؟ این کیست؟ چی خیل کی است؟ هجری دوست داشته من است. دوست داشته تو هست مگر هجری؟ این دروغ میگه. اکنون بازی خیل شدم هجری؟ یعنی تو با حسیاتی من بازی میکنی؟ با من خونه‌دار شدنی بودی کو؟ هجری این درست است؟ نه من دوست داشته ندارم. خیز دختر رو در دیگر جور خیال باف. هجری رو از من خوشش آمد. چی خیله؟ چی خیل از تو خوشش می آمده است؟ من زیبا صنمی ترکیه اینجا ایستاده از تو خوشش می آید مگر؟ شو جانم من هم زیبا صنمی جهانم. از دوست داشتم دور می شوی یا اینکه تو رو من میگونم با من بیا. چی شو؟ بیا راه گرد بیا. دیست تو چی کار میکنی؟ اکی کنون یوری دهید اکی کنون. اکا بیای همین کار دست کچنگی بخدا بپایده است. همه هیچی زنگیر نیست. با خدا راست که چگونه که هجری را نگاه بین میکنی از 10 یک قسمش را به ما بخشی مثلا ما را خانه‌دار کنی قسم درحال شفا میابی. خاموش شوید گوسفندهایی کرد. شفایابی دستم از خانه‌دار شوی هجری وابستگی دارد. ما بیهوده خواب دیدیم مگر؟ این هجری هم از حد گذران مرا خسته کرد. خیر از پسی روید زود راه گردید. این چه حال است که من گرفتار شدم؟ چه حال است؟ خدای من کن اینجا بیا تو بیا بیا
ин хел аз дасти ман кашидан ҷоиз нест охи. ҳиҷри дигар туро ба духтарҳои бегона набинам, фаҳмидӣ? Кори кардан айб аст. кори кардаи ту айб неста? дурӯғ гуфтед. дурӯғ гуфтан гуноҳи бузург аст. худо нигаҳ бомон. Чӣ хел дурӯға? дар он ҷо гуфтед гӯё ман нисбати шумо ҳиссиёте дорам. Надорӣ. Нисбати ман ягон ҳиссиёте надорӣ? ягон чиз надорам. Тамоман ягон ҳиссиёт надорӣ? бале, надорам. Чӣ хел яъне а? Ба фикрам ту ҳис мекунӣ, аммо худат намефаҳмӣ. ҳама чизро мефаҳмам, маро ҳиссиётам фиреб намедиҳад. ба куҷо меравӣ а? ман ин одамро ба худам чӣ хел ошиқ кунам а? ё ин ки нисбати ман ҳиссе дошту бо бозӣ карданамро фаҳмид чӣ? Барои ҳамин хел кард. шояд ин ҳиҷрӣ ғурур дорад. 70 сомай барои хили 82 сомай бита меша. суман ширинакам амаки полис омад. ту ёд кардӣ амаки полисатро? ёд кардам. қурбони ту шавам бин. дадададад амаки полисат барои ту чӣ овард? ду лухтак бо либосаи гуногункане бигир бинам. маъқулат шуд? ташаккури зиёд. кан инҷо биё, инҷо шин, инҳоро бо дугонаат шинос кун. хар ту инҷо шин, ман бо амаки шовқот гап дорам. чикор кардӣ? ёфти он занро? ёфтанро ёфтам, аммо гап зада натавонистам. чӣ хел натавонистӣ? пас барои чӣ рафтӣ? магар ту полис нестӣ? пурспос мекардӣ? охир он зан чизеро пинҳон мекунад. чизеро пинҳон мекунад, аммо ман аз паси ин кор мешавам. ту парво накун. чӣ хеле шавад нашавад падари сумаро меёбам. духтарча бепадар кало намешавад. ай зуд боше ҷонам, зуд. вақтро бисёр гирифтӣ. ту ҳам. то ҳол ҳамин корро тамом накардед. сами бисёр зебо шуда истодасами. ба худо зебо шуда. зебо шуда. салом. салом ҷонам. хуш омадӣ зуҳроҷон. хуш бошӣ самидҷон. чӣ гап аст инҷо? охир шаби ҳинобандӣ аст ку? шаби ҳинобандӣ аст? бале. аз ки? чӣ хел аст ки? аз ту? аз ман? албатта аз ту. як лаҳза истед, фаҳмидам. шумо шунидед ки имрӯз зиё ба ман таклифи хонадорӣ кард, ҳамин хел не? барои ҳамин чунин карда истодед? не чӣ хел чунин кардем зуҳроҷон? ҷиддӣ ҳастам. барои шаби ҳинобандии ту омодагӣ дида истодаем. маъқулат нашуд чӣ? бахшиш, аммо шумо ин корро аз ман напурсида чӣ хел карда истодед? фикр накардед ки бобоям чӣ мегӯяд? бобоят ба ин ҳам гуфтагиашро гуфту навишт. бихон. ин чӣ аст? бихон. духтари азизам, инро медонам ки бидуни калтакелас хушбахт намешавӣ. хушбахтии ту барои ман аз ҳама чиз дида муҳимтар аст. чӣ хеле ки хушбахт мешавӣ, ҳамон хел кун. вале баъд аз он корҳое ки аз сарамон гузашт, дар тӯе ки калтакелас домод аст ширкат карда наметавонам. шояд бо мурури замон ҳама чиз ислоҳ шавад. мебосам ҷонам, бобое ки туро аз ҳама дида зиёд дӯст медорад. ин ҳақиқӣ аст? боз ҳақиқӣ аст мепурсад. албатта ҳақиқӣ аст. ман туро ҳамеша мегуфтам ку бобоят дар асл мехоҳад ки ҳар дуятон хонадор шавед. сами, инро бигир. ба бобоям занг зада не зуҳро, чӣ кор мекунӣ? бобоят гӯё надидааст. мактубро гузошта рафтааст. яъне зуҳроҷон, баъзе чизҳоро ба замона ҳавола карда намондан кор. ҳамин не? ба фикрам ҳақ астӣ. албатта рост мегӯӣ. хонадор мешавам, янга. боз зиёдҷон. албатта. ҷаноб, мувофиқи хабарҳое ки ба дасти мо расид, картакелас пагоҳ хонадор мешудааст. хонадор мешавад? бале ҷаноб. нақс. ана ҳамин хабарро интизор будам. ӯро дар рӯзи хушбахтиаш ҷазо додан мезебад. калтакелас бо либоси домодӣ ба мазор меравад. ба ӯ маззаи марге ки ҳоло ҳеҷ кас начашидааст мечашонам. ҳамкор карӣ инҷо биё, каме суҳбат кунем.
ای آشنا تو باوری داری؟ اکرمه که من میشناسم این تو را اجازه نمیدهد. ای برادر جان، چرا تو فهمیدن نمیخوای؟ خدایا گفتم که اجازه داده است. زهرا زنگ زد گفت که در مکتوب نوشته است. تو چی؟ ای پسرم خوب اندیشه کردی؟ این ازدواج از یک بار توی میشوند. چی خیل گپ میزنی اونال؟ از برای خدا خانه‌دار میشوم. به جای تبریک گفتن چیم چیا گفته ایستاده. چی خیل تبریک ها؟ این قدر مشکلی داری چی خیل تو خانه دار میشوی نمیفهمم. این کار رو ببین، عشق زهرا چشم تو رو کور کرده است. شاگردم کمی به خود بیا. من از این بعد به خود نمیایم اونال. من به نزد زهرا میروم، تو کاردار نشو. رفت شو حیرت آور است. به این هم فکر میکنی که خوشبخت میشوی؟ دیوانه هستی تو، از راستی دیوانه هستی. شد خیر تا بازی دونال تو اینجاییست. ای گوش کن، بیا تو هم از طرف داماد رو رقص و بازی میکنی. ای چرا میامدم؟ ای گوشم. خب خیر خودت میدونی. تا بازدی. پالتوات رو بگیر، پالتوات رو. تمام. رحمت، در فکری من هستی؟ در فکرت هستم. زهرو نخندو خیر گریه کن. یعنی مثل پیر دختره که صاحبی شوهر شدن رو داشت خورسندی میکنه. ای دختر گریه کن. این رو در اونجا بذارم؟ کنی ببینیم؟ کنی دستانتان رو کشاید ببینیم؟ دستت رو کشو. من میکشویم. صبر کن یه دو زیر من میکشویم. خواهرم یک طرف بیا بتون. بله. صبر کن. بله. انا این خیر. خوش روتر. انا همون خیر. کنین رو با من دیگه جانم. آسه قولی ما. دستی دیگه را درو دیگه دورو جا. کنی برخیز. کنی خیز. این شب شبی تو هست. برخیز. موسیقی. بیرقص جانم. اینجا که اومدیم یک برای یک دختری انتخاب کنیم با خدا که حواسم کرد. اگر اکای قانون در جا بودم ما بفهمم کو قولمون توزی گوشمون میکنم. Hey, bada
اوه دخترم اوه چه خیلی شد که تو بیمار شدی ها؟ مادر جان شما در کجا هستید؟ کودک خواب دیده ایستاده است کنی ببینم حرارتش 38 درجه شده است یا خدایا کودک میسوزد من حرارت این رو چخیل پویم کنم ها آبی سیرکو شد پروا نکن با آبی سیرکو پویم میکنم البته آبی سیرکو کنی اینجا بیا کنی با من ده داماد چی رو دیهم؟ دستت رو بفرمایید. زهرا این کارها چی لازم است آخیرا؟ دیگر دستت رو گیرم بله داماد دستت رو با من ده کنی من حالا همین رو معقول نکردم. اوف در جای نشسته چقدر معقول می شود بیده معقول هم نیست. آپای سنم آپای سنم آپای سنم نه من هجری رو فکر نمی کردم جونم. هجری گفتید؟ نه ما گفتنی بودیم که برای رویتون رنگولو شده است. ای همین خیلی؟ تمام کنی کلین و داماد به صحنه برایت ببینیم شما رو خیز بخشش جنابان کمی احساسی شدم معذرت گوشه پشت رو رفته. ای بچه حیوانیه که میپرونی بخشش زیاد بچه ها ما تنی بخشش میپرسم کمی رقص کنیم بچه ها همه را فراموش میکنیم میجیمونیم رفتیم دختری من کن یک بار دیگر سنجم اوه حرارتش بسیمونو برآمده است من حرارت این کودک رو چخیل پایم بیارم یک بار بلند شده است نه این کاری خیلی نمی شود من باید به نزد دکتر روم شوکت در کجا باشد خوش آمد اینا پیشادرونی بکن بس است گویو مرا ندیده است تو رو اگر به خودم عاشق نکنم نامم رو میگردونم گفتم کو با زیر پایم میافتی آقا لبه خواهر خوشبختتان صحت باشید بسیار خرسند شدم خدا خوشبختتون کند رحمت با تو هم نصیب کن آمین خوش آمد جانی من تشکر زیاد حاله چی؟ سومان؟ نیه؟ وای بیمارخانه بیتول رو میدونی؟ با اونجا ببر ما همه آییم میلش خیر بیتول بسیار تاجیلی یک بیمار داریم
як намебини ӯро? ها البته رفتیم کی است؟ суман духтарак бемор шудааст. хайр то бозӣ. خیر تو بازدید ما باید رویم زود بیای زیا خیر شاگرد کنی سلفا بیکن یک باری دیگر چه خیلی از خانم بتول خوب می شود؟ ها؟ لطفا کمی آرام باشد جناب لوین اکنون دهانت رو کشو زیبا یکی من تمام تو لباساش رو پوشون که خانم نخورد؟ جای ترسش نیست شما رفته این دورو رو گیرید یک دو روز بعد شفا مییابد رحمت خانم بتول خدا از شما راضی باشد. اکا این دختری کیست؟ مادرش در نزد امنیت گذاشته رفته است. لیوین و شوکت کودک را نگاه میکنند. مادرش را جستجو دارند. چه خیلی مادری بیرحم بوده است. یعنی آدم فرزند خودش رو میپرتاید مگر خدا هدایتشون کند. هیچ نپرسید خانم بتول. مادر سومان مرده است. به نزد امنیت دوگانه مادر سومان را آورده رها کرده است. من حاضر پدر سومان را کفت و کوب دارم. به خدا اگر یابید ثواب بزرگی میگیره جناب لیوین. انشالله همه جان انشالله. شام بخیر شام بخیر. شام بخیر. بیا ما هم خسته خانه میریم. رفتیم اکا. حاضر اینش رو نشان دهم. چی خیر است؟ باز هم عادی تر وای سلام زورو جان. سلام جانم خوش آمدی. سلام. سلام. لرزیده میموری کنعانی بدبخت. کنی بینیم؟ اوه مرا نه جوره کنعان رو باید کشی. مردنی کنعان به همتون مبارک هموطنان. زورا جان وقتی که تو خرید کنی گفتی دویده آمدم جانم. خوب کردی جانم. چه خیر شد به فکری تو؟ هجری چه خیلی شدم عشقم؟ استادم رو پرسیدن لازم. چه خیلی استاده؟ از تو پرسیدم من. چی گپ است؟ این چی کاری به من نیست؟ مجبور نیستم که همیشه این موازین رو فکر کنم من. سنم جان خوب هستی؟ خوبم جانم. بسیار خوبم من. نخس استاد سلام علیکم. یا خدایا باز به خیالم آمد. من از این هجری و خیالهاش رها نمیابم مگر؟ آمد از تو هم. چی؟ تو هم هجری رو دیده ایستاده ای؟ دیده ایستادم. چرا نمیدیدم؟ زورا جان همیشه از پشتم است. یعنی از او خلاصی نمیابم. سنم وقتی خانه‌داری تو اومده رسیده است و رفته ایستاده است. زورا جان شوخی نکن تو. خدا پناه دهده. به من باشد شما تنها شده صحبت کنید. خوب می شود. ما نمو صحبت کنیم. البته که شما دیگر کی؟ زورا جان دیدی از پشتم میدود همیشه. کجای روم او هم اونجا میآید. خلاصی ندارم از هجری. زیا جان یک به اینجا آمده نگاه میکنیشم. با اجازت عزیز. کنی چی خیر؟ تو چرا همیشه از پشت من میدوی؟ من از پشت استادم اینجا اومدم. تو با من عاشق شدی همی خیلی نه؟ عشقت رو اعتراف کن. بین قسم میخورم چیزی نمیگویم. نه نشدم. نزد استادم برای پرسیدن سوال اومدم. عاشق نشدی؟
ҳиҷре ту чаро ба ман ошиқ намешавӣ? дилҳоро ба якдигар мерасондагӣ танҳо худо аст. аз дасти ман ҳеҷ кор намеояд. бахшиш. рӯзат бахер. хайр. ин боз маро рад карда девона мешавам. бас акну не? худоё илтиҷо мекунам дили ӯро ба дили ман гарм кун. худоё. омин. аммо хоҳиш мекунам дили маро ба ӯ гарм накун лутфан. бе ин ҳам вақтҳои охир ба хаёлам чизҳои аҷиб меояд. мо аз инро дӯст медоштам мана? не аз куҷо? ман ӯро дӯст дорам? худо аз ин паноҳ дорада. чӣ хел задӣ? ана задам сумана. сарам чӣ хел ба сари ман задӣ? ана ба ту ана шудӣ факапед. ана ба ту сарамро зада майда кардӣ. ана ба ту туро танҳо бо хандондан метавонам ғолиб шавам. бихан. ман гурусна шудам амаки полис. ман қурбонат шавам. ин хел бошад биё якҷоя хӯрок тайёр мекунем. биё рафтем. ана бош хона биё духтарам. яъне хоним суман гурусна шудааст. биё рафтем духтарам. чӣ хел маъқулат шуд? бисёр зебо. хайр. вай барои хуб пухтани тухм бояд ки дек гарм бошад. албатта ки дуюмаш равған аст. як миқдор равған ба дег мерезем. бале равғанро камтарак ба дег мерезем. ва акнун навбати тарзи шикастани тухм аст. аз ака левити шикастани тухма ёд бигир. вақте ки калон шуди шавҳар кардӣ дар корат мешава. ана нигак. амаки полис ин хел намешканам. ё худоё ба ин нигоҳ кун. тухм шиканӣ маро маъқул надонест. чӣ хел мешиканам? кани ту нишон биде. ман қурбони ту шаваме. ана ин болата дастонату тоза кунам. ту калон шудаӣ ва тухм шиканиро ёд гирифтӣ ку? акнун омехта мекунем. ана ин хел мекунад. калон шуду тухмро омехта мекунад. чӣ қадар тез калон шуд ин кӯдак. чӣ шуд ба шумо? хуш омадед ба ошхонаи суман. хуш омадед. суман катбону. суман беҳтарин. аҷабо имрӯз барои мо чӣ самбуса ва аз кадом намудаш тайёр мекарда бошад? самбусаи тоҷикӣ. ту кай пухтани самбусаи тоҷикиро омӯхтӣ? кани омода кун бинем. каме аз он ҷо гир. ана ин хел зебо мешавад суманҷон. чӣ кор мекунӣ амаки полис? орд пошида истодам духтарам. бисёр мулоим шудааст. ин хел бошад. ана ба ту. он духтаракро би барои ман хамир шакид. ман барои ту мешакам. ана ба ту. ё алло осмони балочае. калон шави келинин мегир ба нуршеда. ин шавкати бадбахт куҷо шуда? он занро бояд ба дигар шаҳр нарафта дастгир кунам. набайлево. шавкати беақл дар куҷоӣ? мо бо ту дирӯз чӣ маслиҳат карда будем? эй лево, ман бояд канъонро бикушам. ту намефаҳмӣ? чӣ хел одамаи худоӣ. алло боз ин чӣ дард дорад? кани бихӯр духтарам. кани бихӯр. такёрӣ карди омад ҳамчунон ёрам туро. душмани ҷонию аз ҷон дӯсттар дорам туро. оҳ бону оҳ. ба ман як қаламу коғаз диҳед. мактуби ошиқӣ менависам. маърамад ака. мана ишқамро ба воситаи мактуб мегӯям ба бону. дигар чорае нест. кумё шавкат.
акай кано биши дар ҷот камтар истироҳат кун. چی کار میکنه؟ شعر می نویسد. акай кано акай кано чойт хунук шид биши гарм ша бихӯрохӣ. تو چی ها بگویی؟ من به این هم چای خنک می نوشم. بچه سویتو را کشتن چی؟ آه بانو آه، وقتی که تو را میبینم مثل که قوه برق میزند مرا. ишқобӣ мисле ки аз ростӣ зада истода бошад. бо худо ки аз акай канон қувваи барқ истеҳсол шуда истодааст. агар пайваст кунем мактабро равшанӣ мекунад. шараф акай канонро свет задесак беақлӣ бақабр. акаи каноон давлат ба сар ёрии таъҷилӣ не мошини ҷанозаро даъват мекунад. ҷаноби канон, ҷаноби канон, ҳоло ҳам истодаи рав охир. ин қак дига бестим ҷон шақшӯ бигирам баъд мерам. ана ман рафтум мошини ёрии таъҷилӣ меояд. ҷаноби канон хуб ҳастед? ё худоё ёрии таъҷилиро бояд занг занам. раваду бо бояд аз хориҷа омада монеи ин кор шавад. чӣ мешавад? зиё ҷон, чанд бор гӯям бобоям барои хонадоршавиамо резогияшро додааст. охир чӣ медонам, ақлам ба ин кор намегирад. рафтем. ё худоё, чаро об намеояд? худоё маро дар ҳифзат нигаҳбон бош. чунин хаёлҳо диданам ҷоиз нест. салом алейкум ҳамдиёрони азиз. суханро зиёд намекунем. оиди кинофилми ҳидоят ва барнома аз гурӯҳҳои дуру барнома роҳбаро як чизро барои шумо гуфтанӣ ҳастам. дар ҷустуҷӯи сомонаи ютуб вақте ки ворид мешавад, дар онҷо ба забони тоҷикӣ карон
فیلم بنویسید. وقتی که کارون فیلم که نویسید وارد میشد داخل کارون فیلم. در اینجا یک چند تا کارون فیلم است، چند تا سایت ها که این سایت ها با ما تعلق ندارد، همه اینها دروغ است. فقط بغیر همین سایتی که انا گرده است، سرخ است و حرف ک نوشته است، 1900 پادپیچ دارد، داخل همین کارون فیلم وارد میشود. خلاص گفت چی انا فیلم هایی که با ما تعلق دارد در همین جا شما میتوانید که ببینید. روز شنبه فیلم هدایت را قسم 103 را با شکل پوره و تازه در همین سایت کارون فیلم شما میتوانید تماشا کنید. در شمال کارون فیلم 50000 پادپیچ اگر شود، هر هفته دو قسم فیلم هدایت را مخلصان از ما برای شما پیشنهاد میکنیم. آی این چیست؟ یا خدای مهربان، شفا یافتم اکنون. با فکرم خدا دعاهایم را قبول کرده است. خدایا التماس همینش خواب نباشد، خواب نباشد، التماس من شفا یافتم. این خواب بوده است. خواب دیده ایستاده ای، در خواب هستی. بله این یک خواب است، خواب حقیقی است، اما شفا میابی. چی؟ شفا میابم؟ هجری و سنم خاندار میشم؟ نه، حالا وقت هست خاندار نشده است، ولی به خاطر قلبی پاک داشتنت خداوند دعاهایت را قبول کرد. مثل هجری بر این جوانان را خاندار کردن و کوشش و غیرت برای کار خوبت تو را خداوند مکافات خوب بدهد. خدایا این حقیقت است؟ البته حقیقت است. خیر اکنون بیدار شو. چه خیل بیدار شوم؟ اوه سرمه کفایی. ای شرف، چیزی رو که من میبینم تو هم میبینی؟ دست یک کانون شفا یافته است. شفا یافتم؟ دکتر چی شد برام؟ این کار موجیز است. قوای برق زده با قوای شوک آمیخته شده موشک‌ها را فعال کرده است. ای مبارک شود لکه کانون، شفا یافتید کو؟ شفقت من شفا یافتم. با بانو میتوانم خاندار شوم ها؟ خدایا گفتم این آدم رو کشه، باز هم خوب تلاش کردی. این تقدیر مرا ببین، باز طرفی من بانو میگوید. این چقدر تقدیر است جان خدایا. رفته خودم رو با بلندتری قوه برق زده میکشم. زندگی برای من اکنون حرام است. شوکت چی شد؟ چرا گریه داری؟ ای خرسندی من گیرم اومده که. لعنتی نمک شرف، این را بینید، آدم را بینید. او از خرسندی و شادی گریه کرده ایستادند. شوکت از این بعد تو آدمی من هستی. تو در بیابان نمیمیری. اکایی کنعانت همیشه در پشتت میشود. تو شیر بچه من هستی. جناب کنعان، بانو خانم من صحت شدم، شفا یافتم. اکنون با شما میتوانم. مرا گوش کنید. خداوند بزرگ دعاهایم را قبول کرد. آمین. رفته سجده بجا آریم، هم به هجری یک تشکر گویم. او سبب شد. کنی پیش درآید. خیر. اینقدر تو سخت بزنی شیرینک من آسومنک. آسومن جان، وای شام شد. حالا هم اما که شوکت نامد است، اون را بسیار گزله میکند. از راستی عصبی هم کردو. باید میامد اما نامد. چرا نامدو؟ بچه به خدای اما عروس ها را بسیارتر ناز و نوز کردی. میبروی یا برم؟ کمیست؟ بچه کلس بینم.
ба худо келас ҳами шабачаи гуфтай та агани ранги маймун будӣ чӣ кадӣ хелӣ маро гӯш кун бисёр дар ҳаяҷонам чӣ хел ҳаяҷон гӯё ки якум бор зан гирифтиста шавкат аблаҳона гап назан ман чанд бор хонадор шудам албатта ки якум бор аст баъди тӯи ту бону шавад аз шавкат иншоалло ёвон баракат ту он корро фаромӯш кун намебинӣ магар канъони девона саппа сиҳат шудааст бародар ташаккури зиёд бисёр хуб дилбардорӣ мекунӣ а ака ман коре карда бонуро аз дасти канъон халос мекунам ҷои ҷанги кино навсар шид ист сабр кун ман ангуштариро фаромӯш кардам ҳа занкалон як камтар хомӯш меистодӣ ҳа лево алло шавкат дар куҷое ки мо як соате ки мунтазири ту ҳастем ман фаромӯш кардам дар никоҳи як рафиқи наздикам ҳастам маро бубахш никоҳ ки аст бародарам калтакела аст яъне дугоникаш бачавар гӯш ки иҷа биё охи ту суморо ҳам гирифта бо худ мебарӣ кӯдак дар хона дилгир шуд тамом лево дарҳол меоям бародар ҳозир қар мекунам мерам бешоҳид мемонӣ шаи бешоҳид бин ҷавоб намедиҳад шуд тамом ҳозир меоям накаф 2 соат шуд ки либосҳоямро пӯшида туро интизорам боз рафта суманро бояд гирам духтар интизор аст меоям чаро ҳамин канъони девона чӣ хел шуд ки шифо ёфт ҳеҷ нафаҳмидам аз рости ақли одаме намегирад шифо диҳанда худо аст ҳар касеро хоҳад шифо медиҳад дуоҳои ҳиҷрӣ ва тақдири худованди бузург аст ҳазорон шукр ба даргоҳи ӯ аз ин пас кӯшиш мекунам ки бандаи хубе бошам агар ягон хатову гуноҳамро дида ба ман нагӯед ҳамаатонро вай ҳаққамро ҳалол намекунам ҳама фаҳмид ҷамоати муслимин ҳама фаҳмидем худо аз шумо розӣ бошад охир ман чӣ кор дорам дар ин ҷо чаро ман зуд ба ин ҷо меоям охир ҳиҷрӣ гапамро намегирад ӯро ҳазор бор ҳам гӯш кунам ба рӯям нигоҳ намекунад хайр ин амри маъруфашро гӯш кунам баъд ба никоҳи зуҳро меравам ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон муҳтарам ҷамоат душмани бузурги инсон нафсаш аст ҳар мусулмон бояд бар зидди нафсаш мубориза барад ва хоҳиши ӯро асло ба ҷо наёварад мисоли хуб барои мубориза бар зидди нафс дар қиссаи бандаи ботарбия ҳазрати юсуф алайҳиссалом дида мешавад муҳтарам ҷамоат ҳазрати юсуф зеботарин мард дар рӯи замин гузаштааст чеҳрааш мисли як пораи нур буд ӯ ба куҷое ки мерафт ҳама корашро партофта ба тарафи ҳазрати юсуф алайҳиссалом менигаристанд аз чоҳе ки бародаронаш ӯро ҳасад бурда партофтанд як корвони ҳазрати юсуфро наҷот медиҳад ва вазири миср ӯро ҳамчун барда харидорӣ мекунад ба хонааш мебарад ҳамсари вазир зулайхо ҳазрати юсуфро дида аз ҳуш рафт ӯро маъқул кард ва вақти зиёд нагузашта ба ӯ дил баст ва ошиқ шуд зулайхо ба ҷуз ҳазрати юсуф ҳеҷ чизро фикр намекард кадом тарафе ки мегашт сурати ҳазрати юсуфро медид ҳар замоне ки даҳон мекушод аз даҳонаш ҳеҷ номе намебаромад ҷуз юсуф бародарон зулайхо бисёр зани зебо буд аз зебогиаш ӯро ҳама мардҳо хозгор буданд ва зулайхо фикр кард ки бо зебогиаш ҳазрати юсуфро низ мафтун мекунад ва зеботарин либосҳоро пӯшида хушбӯтарин атр пошида борҳо рӯ ба рӯи ҳазрати юсуф алайҳиссалом баромаду ҳазрати юсуф як бор ҳам рӯяшро гардонида ба зулайхо нигоҳ накард сабри зулайхо лабрез шуд оташи ишқ ӯро чунон сӯзон ки тоқат накард ва як рӯз шавҳараш дар хона набуд дарҳоро баста қулф кард либоси зеботаринашро пӯшида ва ба утоқи ҳазрати юсуф даромад рӯ ба рӯяш омада ишқашро изҳор кард ва ҷавоби ишқашро мунтазир шуд онҳоро ба ҷуз худованди таоло ҳеҷ кас намедид дар муқобили юсуф зулайхои зебо истода буд
ҳазрати юсуф гуфт аз ин кори ҳароме ки ту маро ба он даъват мекунӣ ба худо паноҳ мебарам ва таклифи зулайхои зеборо рад карда ба тарафи дарҳо давид. бубинед бародарони гироми қадри ман, марди ҷавон, ҳамаи шароит фароҳам буд барои иффаташро покиза нигоҳ доштан ва ба амри худо зид набаромадан. зеботарин зани дуньёро тарк карда мегурезад. ин нишонаи имони қавӣ ва тарс аз худо аст, муҳтарам ҷамоат. ҳазрати юсуф алайҳиссалом барои гурехтан аз таклифи пешниҳодкардаи зулайхо ба тарафи дар давид. зулайхо бошад аз паси ӯ давида ӯро доштан хост. ҳазрати юсуфро аз пушти пироҳанаш қапида кашид. пироҳани ҳазрати юсуф аз қафо дарид ва худро ба тарафи дарҳо ҳаво дод. дар кушода шуд ки рӯ ба рӯяш вазир баромад. юсуф маъсум буд, ҳамаш гуноҳи зулайхо аст. зулайхо гуноҳашро қабул накард ва ба дӯш нагирифт. ҳазрати юсуф алайҳиссаломро туҳмат кард. ҳазрати юсуф бошад гуфт ки ӯ маро истифода бурдан хост. зулайхо ба шавҳараш гуфт ӯро ба зиндон партов, ҷои ӯ зиндон аст. ба он дурӯғгӯ нигоҳ кун, ҳам гуноҳ мекунад, ҳам туҳмат мекунад. вазир одами боҳикмате буд, муҳтарам ҷамоат. тарафи зулайхо гашта гуфт ки агар куртаи юсуф аз пеш дарида бошад, ту дуруст мегӯӣ, юсуф бошад дурӯғ. аммо агар аз пӯш дарида бошад, юсуф ростгӯ, ту дурӯғгӯй ҳастӣ. вазир куртаро гирифту нигоҳ кард ва дид ки курта аз пӯш даридааст ва ба тарафи ҳамсараш гашта гуфт ин кор амали кардаи дасти ту аст. ту гуноҳи вазнине кардаӣ, тавба бикун. вазир одами боақл будааст. аммо зулайхо аз ҳазрати юсуф даст накашид. таҳдид кард ки агар хоҳишашро ба ҷой наёрад, ӯро ба зиндон мепартояд. ҳазрати юсуф ба худо паноҳ бурд. дасташро бардошта, худоё, зиндон аз ин амале ки ин мехоҳад бароям беҳтар аст. ту агар маро аз ин домҳо наҷот надиҳӣ, майл мекунам ва аз гурӯҳи ҷоҳилон мешавам. дуо кард. худованди таоло дуои ҳазрати юсуфро қабул кард. ҳазрати юсуф ҳамчун маҳкум ба зиндон партофта шуд. машаққатҳои зиёде кашида ҷазояшро адо намуд. баромада дар миср вазир шуд. бешубҳа ки худо ба ҳама чиз қодир аст. аз ин қисса ибрате бояд бигирем, бародарон, ин аст ки мусалмон бояд нафсашро аз найрангҳои шайтонӣ дур нигоҳ дорад ва бар зидди гуфтаҳо ва амри худо амал накунад. худо ҳамаи моро аз гурӯҳи бандаҳои хубу накӯкораш кунад. омин. ва моро мисли ҳазрати юсуф сабр, боиффат ва имон насибамон гардонад, иншоалло. омин. худованди таоло дуои ҳамаи моро қабул кунад. омин. худо аз ту розӣ бошад. худо аз шумо розӣ бошад. ҳама омода аст? омода аст ҷаноб. он хонаро иҳота мекунем. хуб, хонаро бо хуни калтакелас ородед. интиқомамон барои ҳама ибрат шавад. дигар ҳеҷ кас суқротро бо чашми бад нигоҳ кардан ҷасорат намекунад. фаҳмо ҷаноб. касе ҳиҷриро меранҷонад, маро ранҷондааст. ҳиҷрӣ бародари ман аст. ана ҳамин хел бо ӯ рафтор кунед. саломат бошед акай канон. акай канон, имшаб ба никоҳи устод аҳмад меравем. устод дар назарам шум шуд. касе бо дӯстдоштаи бародараш хонадор шавад, ӯро чӣ кор мекунад? чӣ кор дорам бо туяшон? тамом акам гапи худат қонун аст. хонум санам, ҳиҷриро намеранҷонед, ҳамин хел не? ҳиҷриро наранҷонед, ҳиҷриро дӯст доред. бе ин ҳам аз олами хоб ба ман хабар омад ки хонадоршавии шумо наздик шудааст. аммо аввал бояд якдигарро дӯст доред. бе ин ҳам шумо аллакай корҳоро сар кардаед. бале бале, сар кардем. ҳамин хел не ҳиҷрӣ? чӣ гӯям, хонум санам? ман ҳеҷ чизро нафаҳмидам. бин ҳиҷрӣ, ман акнун шифо ёфтам. шукр.
хоҳӣ хонадор шав нахоҳӣ нашав, аммо хонадор шуда хонаатро обод кун. чӣ хеле набошад, туро зебосанами туркия дӯст медорад. чаро як мо аз инро дӯст медоштам? дар охир интихоби ту аст ҳиҷрӣ. ин корҳо ба зурӣ намешавад. худо зани ба дилат диҳад. худо аз шумо розӣ бошад акайканон. агар мо намебудем онҳо 10 сол пас ҳам хонадор намешуданд. албатта ҷонам, сарфаҳми як кори хурдакакро намераванд, аммо мо дар байни 2 ҳафта онҳоро хонадор кардем. ду каса корро кардем мисли филмҳо ҳамин хел неоча. албатта ҷонам, аммо каме оҳиста самиҷон, гапи бисёр як харабор гуфтаанд. شام بخیر برادر. شام بخیر اکا. وای افطوبس رقم 21 از بورسا آمد نه اومد؟ 10 دقیقه پس میرسه. 10 دقیقه پس منتظر میشم. شام بخیر. سلامت از شما. مهمانان عزیز و گرامی، در این شب پرشکوه شما را به خرسندی شنلی ها و شیمشک ها خوش آمد گفتم. به همه شما خوشبختی تمنا دارم. خوش، اکنون به قسم نکاح میگذاریم. یا خدایا، افطوبس میره بعد این زن کجا گم شده باشد؟ حاضر در حضور شاهدان و مهمانان به یکدیگر خانه‌دار شدنتان را بیان کنید تا اینکه خانه‌دار شویتان را به قید گیرم. صنم را همچون همسرتان قبول میکنید؟ جایز نیست. چی گپ است؟ چی کار کرده ایستادم؟ جایز نیست. نه نیست. چی جایز نیست؟ با تو چیه؟ این سوالها موضوع اساسی من هستم. برای همین پرسیدم چرا داد میزنی؟ یا خدایا، تنها تو میدونی این سوالا رو یعنی؟ تمام پیشت رو نگاه کنه. ای خدا، با من چی شده است؟ از کجا این خلهای بفته به سری من میآید؟
شما زهرا شنلی احمد شمشک را به تاثیر و مجبور کنی دیگر کس با اراده آزادی خود به شوهری قبول میکنید. داد بزن. بله. خیر روی سفید سلامت بیمونید پناه خدا. من اکنون پدر سومان رو چخیل میابم. سومان بی پدر کلان میشود. شما جناب احمد شمشک زهرا شنلی را به تاثیر و مجبور کنی دیگر کس با اراده آزادانه خود به زنی قبول میکنید. بله. نیست دیگر اتوبوس نیست. از این پس دیگر پدر سومان رو چخیل پیدا میکرده باشم. اوف بخشش زیاد خانم بهار لطفا برای پیدا کردن پدر سومان به من یاری دهید. رهایم کنید با شما گپی ندارم. خانم بهار شما او را همچون مادر نگاه کردید. شما کاری که به هیچ کس نمیکردید نسبت او کردید. نگاه و بینش کردید. حاضر باشد به خاطر خانه‌دار شویتان سومان را پرتافته میروید. مایلش به کجایی که روید رفتن گیرید. اما اول به من یاری رسانید که پدرش رو یابم. گوش کنید رهایم کنید لطفا. مادری سومان از پدرش ترسیده سومان رو به من امانت داده بود. این را چند بار به شما گفته بودم. بابای سومان بسیار آدمی خطرناک است. اگر فهمد که نبیرش رو من پنهان کردم مرا میکشد. فهمیدید؟ شد خانم بهار فهمیدم شما از بابای سومان میترسید. ولی من بابایش رو نمیپرسم. من پدر سومان رو میپرسم. کمک کنید او رو پیدا کنم. رهایم کنید روم لطفا. در آخر میفهمد که نبیره دارد و مرا میکشد. برای همین تمنا دارم که مرا رها کنید روم. رها نمیکنم خانم بهار. مادر سومان همین است. خدا پناه دهد. بچه ها عملیات رو شروع میکنیم. تمام کرد. این آدم در بری مادر سومان چیکار میکنن؟ یا اینکه این آدم برای سومان بابایش است. غیر امکان است. نه
سلام علیکم همدیاران عزیز. سخن رو زیاد نمیکنیم. آید کینوفیلم هدایت و برنامه از دورهای دور و روبرو یک چیز رو برای شما گفتنی هستم. در جستجوی سامانه یوتیوب وقتی که وارد میشه در اونجا با زبان تاجیکی کرون فیلم بینید. وقتی که کرون فیلم بینید وارد میشه داخل کرون فیلم. در اینجا یک چند تا کرون فیلم است، چند تا سایت ها که این سایت ها با ما تعلق ندارد. همه اینها دروغ است. فقط بغیر انمی سایتی که انا گیرده سرخ است و حرف ک نوشته است 1900 подписчик دارد داخل همین کرون فیلم وارد میشود. خلاص که چی انا فیلم هایی که با ما تعلق دارد در همینجا شما میتوانید که ببینید. روز شنبه فیلم هدایت رو قسم 103 رو با شکل پوره و تازه در همین سایت کرون فیلم شما میتوانید تماشا کنید. در سامانه کرون فیلم 50000 подписчик اگر شود هر هفته دو قسم فیلم هدایت رو مخلصان عزیز ما برای شما پیشنهاد میکنیم.